Biishopu Sheldon wabashendekerezibwe omukazi we Dr. Asmwesugwa babanza no kwasirira entebe hamwe n'ente ebikanon Habat begumanya hamwe n'omukazi we bareta akanisa ya Nyabushozi Church of Uganda omu district Isingiro okusiima Mukama ahabwe emyaka 41 eyibahisiyo omu bushwero burukwera hamwe no kuhumura kurungi nka dini w'obureberezi bwa Ankore. Nabwanyuma Bishop yasima emirimo Reverend Canon Habat begumanya hamwe n'omukazi we else bakorire ekanisa hamwe no kureberera gye abana babo. Simarhanga aba bana bawe bashobora bakanda mu kintu cyorobi abanene n'ekizibu kure umwana naruka munashoma mukabana amaboko y'ingewe cyo kurebera ko ikintu cyo mwegese niyo cyukunda mnoga ni kandi cyiteganisa nangwene bire bikiteganisa abo kumani program parliament wa bagira ngo free compulsory education bali batiriyo biru babetinga badiscussinga benabwe byo ko tezisebye byona lero. Biishopu Sheldon yakoresa omugishogu okushaba abashweraine okuguma nibasaasirana kandi bagume begekerere ebibaremire ahari Mukama. Washoma Yohana yo kubaza eshura yo kubaza ushoro ko wa manani tugira ngo twine kinini twatorereya ko katushaba arasasira atoze aho brofa bona kubera kubebija musasirane kumurashiriza ne wanayizinga irakari yawe voice yawe wahikayo wamanya washobya ushaba ubishemwe musasira. Canon Habat begumanya yasima Mukama ahabwa abana be abahereze emishomo yabo kandi abatungire n'emirimo hamwe n'omuhara amacura ahereze emishomo ye ey'obwa Dr. Ebyo bikiri aho abikiriza Kristo okurwa mugombora ya Nyakishenyi omuri Rukungiri district bayihanangizibwa okwetantara emize yo kubaganisamu abantu omu dini. Ebyona byahibwayo Reverend Father Ambrose Mugisha orubwana mukuru wa Nyakishenyi parish obuchairman w'entebe ya kashatu abire nasima Ruhanga ahame college ebire ahari Rwakitura omuri Nyakishenyi Rukungiri. Ari yatorekire kandi akakunda mutugume turi bamwe mwe bari barunjimwe twale cyo kurebero cha wene twale cyo kurebero cha Saison nitwe twena ngo turi yaho byo mu Kristo byo mu Kristo byo iki tumanye ngo twena turi bamwe omuri Kristo kandi baruhanga bangayi barunjimwe nomwe tihare bonde yijo nabeshe byo kwebaganisamu ibyo kwetatanise byo tubireke okuna nabagambire nyewe nimwe tubibe embibo ya rukundo bafaza bakija bakaleta majuta bakansiga baramanya nguwene ebyeye byakoma Ruhanga yagumaranye musa mpora bajeke byoma imwe batarandebireho wena ngiryoma mpaka okika umumutwe akidiko necho ne warabasa kukijurira akansitamaho we no mukazi we no mubulizi we na timu ye kanisa bamara kunyihambarara ebyanje yabihwa muntu we Ruhanga yagumara bumba tariho mubumbi urakira Ruhanga. Wednesday twino mujune owabanasima yashaba abantu okwekwasa Ruhanga. Ubwiga Yesu no wabukizireki mwena baragira ngo hariho ubwiga himurabwira mukatambura mukazankaye ubwigo bwine noha otewa maskongo stamoko buzire cyo kujyo mwana school fees zibuzire toyi naho kubyama toyi nejo ebyo byono byine noha ahakusimo kuba basize kurundana sente ziri kuhika miliyoni mushanju ezihirweho omukombeka university yone yombekwa omuri Kabare. Nde Michael Tumuhakire na Dan Basibye abwa TV West.